Make sure he Kachankas by Aya, Langjin Sakai Neka, Kachikata Masaka by like Hayvan, Natumlila, had the Atamji Shayung Sheva Laga, Ransang Lala, he had a Matantu up to Brown Room Hayvan, Nishere, International Women's Day here, Kamyon Hilitum, Psycho Ringapa Ligishi, Sampam Quise like a Unkwaisa say, in a Bible verse Ava Bage, 1 Timothy 2 week, a big song 9-10 li. Chihada sada Shanao Bingnala, Ning Mazing Lak Aina, Ayuk Ayan Unglak Aina Kashan Gajon Havailu, Sinawe Muktawe, Kala Aman Kasaksak Aina Porsanglu, Kachi Maning Mana, Ka Therma Kalay Matik Kaja Shinao Tada Sarunu, Hihina Ajiwi Baba Versadan to Dongli Jifundalaye, Aratum we program his the Damaman Kwai in a Deomeka Batamioke, International Women's Day 2023. Date 9 March 2023, above the Town Hall, Pungretang, UKHRUL. Team he Gender Equality and Sustainable Development. Banalisi Amaikara S.A. Ramaning, President Tangkhul Naga Ungnaulong. Queer Jolison Ronru Shimre, Vice President DNL. Kakutumali Queer Tingrepi Lunghar Washi, President DSL. Kamatili Queer Tublet Kazingmai, Program Director VBT, Kapangali Queerumla Tarmijon Rungsung, Women's Secretary DBCA. Adam Namazang Tugida Trakala, Mahangdaluge, Ka program is a Dabai Kwai, Hangmige, 10 a.m. Hina arrival of the participants, Ne, Ka Adam here Aravaire, Itumwe program is a Dabai Kwai. Itumwe Kia Shikangia Oja Set Rukui, Associate Pastor Pungyo Baptist Church Lee, Itumwe Sokami Hipo Vai Jihamdalai, Gala Hi Guk Mashir the Amai Ungre So Shangna, Gino address and introduction he, Atam Rakwika Miruno, Atam Hi Matang Midalai. Siasas Malay Ksawena Kalay Kdonga Sakshoka Bare Nana Saikor Sagwe Punglaka Palak Hairada Hangpungda Nana Palak Aina Sakai Saikor Judungli Mungkawai Mi Sakwi Chidada Kre Mayano Adam Jili Nana Mungwai Jipame Ka Nana Shanda Yang Laga Mayer Jimang Bamapa to the Jihaugida Oivang Janakabai John Me Agasemra the Nana Semqui Noi Krin Noi Kangran Noi Kapaning, Noi Kamuchukleva, Shanao Le, Nemay the Sembam Ningla. Come here now, Bajimang, Mapatura Geogida, Pakamay, Raykamay, Juikamay, Kangwing Rockta, the Jumdam Mine Octic Vike, Sam Gino Kangrane. Aje, Ogtwina, Raykamay, Juikamay, the Pai Gazat Umoina Ring Laga, Octwilaga. Noi Shian Maka Chian John Makan Hailaga Gender Inequality Lake High Adamitran Shanao being with me show Muyon Gawai Rona Pirakami Javang in Shiere Zimik show Achu Muyon Laga Country Ray Gavira Idumuning Janga Ray Kasanga Rungli Itum Jamdam Mind Octida Mangashong Mukavahine G Arjun and Itum Lipning Sakane Muchuk Sakane Program Hopok Mi Kajwanichi Alung Lanazang Milo, Kokuplan and the Kup Milo. Itum Gachamda Mina Mangashong Mivada, no Ingram Vivangitum Otram Tsigeda, Pro Chishuming Siak Sane. Amen. Good morning, everyone. Aje International Women's Day.
community razan kind of tungatongli. Shanao bingwi, go park mata, celebrate the Sazmi show you want. We greetings me delay. Shanao bing the tumlik jankat, idum Kayashi, idum Leishi. Tangji the Mahangram natum Osagadum Sa show Krakle. Truly, it is a hidden little click away. It is not Jumilio, man on Jumini father. How go folk just now Bobome, and now come sacrifice Sakami on just now, sorry. Genergy, Adjective celebration you want. It would only hit Hatam come tam yere. Ralanishi, it would honoring part of Sase. In the Higino that is Kitioga Mahangrang Lega. Issue panelist Mingli. Itum with precision, the yoga chitangai, as a Kishian soda, gender in a hoka Camilo. Is it token of gift as a Katioka chitangai? I make her as from winning President Tangkhul no long. Make her please. Jenna Guru Jolison Rondo Shimre, Ari Barang the Claytai, Gurumla, Tingre Pilung her washi, President Tangkhul no long, please, John. Guru Jubilee Gzingway, Program Director, VVT, please. Gurumla Thermi John Nungshung, Women Secretary DBCA. Ning she share, not to rock me to one than cutting pie, Dragatum Quiragitum, she sung the leco. Arilla it me alumni, Boran Salaka Mitrags and Glay, Matangan program Ram on the go. Okay, Arriva, Hunaka. UN Women Aj Kungwi International Women's Daily Team Gasa plus Aj issue organization Matine Ashin the team Sada Clay Umramli Tioga Hangaye Kajima Hangrang Lega issue Hilirazang the claim that Tungatong Lila special acknowledgement Sangaye then they make up the Aj program he organization Madina jointly organized the claim Tangkhul Shanao long then the Basto VVD Awit Ashimudin the joint organized Hane, Ning sharing Palake, then the Nishim Dij Avum Sarambra, Kandishimudi, organization with Dilizang the Clay, Hana being staff being don't Kanga Migla. That's only as a Hishna long Bashir, yeah, yes. Bangkok famous. Thank you so much. Thank you. Ning Shilagare, it me Junglak Majis Halala, Aritam Vidakle, I believe it will go a long way. Yang Chita Tom San Suksegil Hangai. Jen the soda, organized Halagam Mimra Sabayura, Kayum Lirang room the clay. Punchina long. Coming up with you, that will be Karaji to acknowledge Sangai. Ning Shinai, Ning Shinai. Ning Shina go, young. Jen the association a long way. Branato, okay. Ning Shinai, Ning Shinai. Jen Husa. Boom, she now long way. Okay. Thank you so much. Thank you. Jen the churches where the churches in Vaisai, Comrado Radale. Okay. Nishina go. Nishinai. Okay. CSOs are really remaining. Civil society organization organizing Bajamoning like the Manato. Cosergene. Civil society organization being. Okay. Okay.
제나 NGOs 그대로 호이 NGOs 밍을 컹니가 미글라 오케이 닝시에 오케이 그때 originally 먹상 컹닝가 미글라 먹닝랑 딱래 빙라 originally 컹닝이 먹상 thank you 저 닝시나이로 아직 이시 organize 하다 그래 프로그램 organize 하다 그래 지빙지나 그 동능 룸을 거 organize 하다 그래 사네 오케이 아우리 혼나 이 미니트 파쇼가 띄우고 있는 한가에 아주 International Women's Day UN Women Accelerating Equality and Empowerment 그지 팀리 페이사라가 미온다 그래 사네 아야 미온나래 그중아 이시 넘 사과를 개회는 아직 미온네 Accelerating Equality and Empowerment itu malung hili oh tui paida itu mang meningla itu mira mang li meningla sinaw mya na we musun ngai za sala mong rai ja thak mai na sinaw li yang ge diaw la chibat kai tra kale shon kai wangai na yuen women na ai itu hi musun sam ga phangli ngai ja phungre jen thak mai do cha khwai ge jui kharin le la aju ko mai International Women's Day hi khamyon sa ko issue wi la gender equality and sustainable development 다주 그번 구일가 사들래 gender equality 기제나 이네 힐리다 항루 신가이 신하인면 나오라이 짜우니죠 저기 검탈럼리 삼래 그 이제 짜고 사가태 바가태 나떼 나떼다 브란드 셈미 가이네 그 주와롱질이 이 덤리 무슨 메다 그래 히 기빠나 그 빨리 미영달라 뭐지버들라 미영가 되올라 양라이자도 그 투이 revelation 라이자도 선망라가 rights 라이자도 무슨 라이자도 선망라가 그 투이 히 덤이 그런 사네 그런데 지 다이가 sustainable development UN나 다들 트루까 세사가이래 지 탁라이는 이집 사바이래 그지 왜나 이 그라 딱 사고 지 이tumui society lila ongchung khwai gi saklagaina angai aje higda kam tha tam ili keynote address sika hangmi fa tam hiwang ningshiye organizing committee li ningshilage today we are celebrating women all over the world that means celebrating half or more population of the world. 옥티 population Tangkhul or the Tangkhul 중모이다 이동 Shanao to celebrate 사다 클리네. Shanao 제가 이동 무동 나 태네 admit 사래 more caring, more beautiful population of the world. caring 사그마 유르 마타그마 유르네. 제인 항다 클리 뭐 임르디스상이야. The most beautiful creation of the world of God, Shanao. Run the same way. Oh, in Italy, but how make up the same way? Shanao. Then the dear women, dear ladies, we are celebrating your strength. As in that we bunch up, you don't celebrate your patience. Not to make kangatai, we're celebrating that. Your kindness, not to be lumission gatay kyanga. 아부 사 신하고 사 가지고 루미션 그대 옥롱 학락가 인들레 내도미 카마타 이도 아주 셀리브레이트 하다 클레네 아주 셀리브레이트 하다 클레네 셀리브레이트 그 사이는 거다 아주 망문인가 당그지도 셀리브레이트 그 사 가지고 좀 디저브 사이 you have always been a symbol of life 미린 가지고 심볼 이나 좀 사촌도 그래고 source of life 이나 좀 촌에 양 every human being hero 살라 양 이도 뭐 Tangkhul pet chiga phapta yang pet salla yang billion salla nimla thangmai makeup kuji mangmu makeup kuji Shanao myano ko tong mo origin yen na thumne Shanao pingne yang you are the origin cha kha important ga sa yang naubam moin ga shokne and giving has always been your theme in your lifestyle khami gi ji Shanao na thumai theme na thumai lifestyle da le da le no himring pham la jin na क्या करनी चाहिए क्या शायद बिना कमी की ज़्यादा में थीम नो कमी की ज़्यादा में लाइफस्टाइल नो क्या करनी दोंग दे तुम ली सामी दे क्ले न तुमको दोंग वे मिरिन ही तुम ना जो सेलिब्रेट सादा क्ले को अंग जो खत न तुमने सेरवाई साथ में जुबांग जिंग पाये निशिये जिहांगाई अब उनको दोंग ली कंट्रीब्यूट सामी गए जी मशानदार रमरे खंग का जिंग भागो yang hikata masot gajgati tangji da deserve sai tum tangji da 그전에 좀 세그레이 사다클리 아주 나오고 브라망님 님네 당그치다 좀 세그레이 사다클리 바임 님네 그이다 브레이스 좀 미안 나오빙다 좀 님 미팅 럼네 양 미팅 럼네 rather 무엇 미기지 몰리 닝시 미기지 몰리 봐양
사시드 사가이는 딱 클레이지네 이게 하고 그냥도 양 사시드 사가이 쪽 딱 클레이데 얘는 아주 히 opportunity kuil가 양 from my heart I salute you 양 dear ladies hilibamda klei sinau bing dong le yu glongai nyang na thum le salute sat le kajang khat ning shi the make khat appreciate sai hangai ko coming back to our community itumi tangkhul wing lately context le yang se je ko yang mya na wain sinau na contribute sa dak le hi kira yang ni ja wei chan ni ja yang kumai le ga yang ni ja sinau na contribute sa dak le chung mai kha sa de especially in the family yang family the greater of society society abo khwai abam hili sinau na contribute sa dak le ka pai ming de itumi context li sinau na tara ga ka dong mi de le ne yang right from carrying us in your womb natum naubam li yang nursing sa khami itum ling nau ka khami every day sacrifice sa dak le dong ji pning le ga sinau na contribute sai chung mai khare jimang maning la aji itumi context li la sinau na lang phai le ga simkhung nau dak le chung mai khare de yang mya nau bing tara ga hi wat mang ma mang mu to den pom the de gya ko ka nang le yang the jigata contribute ka sa sinau bing jeng hat na tum le appreciate ta ko yang hang ga ning nim ne jang khat lungan ja hangai na tum da ja ka jot de na tum mi comfort ka dong malai le ga yang I tum mi future bang nong la sem khwai bang sa de le ka dong ji we are truly proud of it truly yang jang khat den tum ji bang ring phai lang soi ji hangai ko yang ja ka sam mi le ga sakla khai ning jot la khai ba ba it is very sad and painful to see many women being exploited and abused by those who are supposed to protect and care for them. Just imagine. Aji we context li sinau trakli brain out trakli. Private bahina, private bahina, or avu bahina miza, mimang, sheba sami laga, ang sakla kai dang naumi ka ning shigi jim bhutli ba. Kadangu. Ang tui chak si si bu tui mi. Abuse hai. Hi gajang khade nu khunang ngai gajang nai namring pham ne ang nali protect sak mi gi jibaji na nali shau nali ngak mi ji nali lumla kai na gi jibaji na nali chipat chik sa we context li mok thi le no o khunang la khai situation tra khale jena achi hita da kamyon he na ang itum ko tong awareness le le ko hiena bok le ga yang hi tha we mung ga da jamaram hi masa khwai gi hi sakla ga ni machuk sangai la ko itum ko tong le yang the hands none of the miza la ga ra ka hang sa ga pang jin na li ong chha we ina hang da le ke si 1 2 case nim ne isi tang puli it's a matter of thousands ting ting ai le da le hi mu khang la jin yang o ro khoi na si o bi ba ji akhar ba ji ge jim ning lim na ra tang ge dong le ba mu dong li village ge dong li yang thong sak dak le bang yang shiba sa dak le bang ba ji lim le sil la maning sil la ung ge dang ung ge ji ba thi pui hai ne domestic violence yang ge dong pui dak le ni u khang la ge ji le yang ta I thum mya nau ping wi kirai na yang I thum yon la ge ji I hang ai yang I shi mya nau kai kan mam yang hai jang sa ba ko ke in general I thum mya nau ta da ra ma ta chung na le re I thum society li ji ko ayar ji thau se I thum society li chung na le khai bang ai na ang ya li ing ya chung wot wa le ko ong ji ne chong fu li pre na ge hi mai shwe lak la khar no sim so khai le ro ke I don't dare to stop and ask her I mang han ning tu yang chong fu li de pre na ge na shom nim go hi pre na ta de 50 plus ka khai pre na ka yang chong fu li de job le ga bom de le no nya ne bung chu ko ne hi ke ing kham le ga han ne im ber tu yang then I mang han tu imagine ji ga sai di li tum ok tu de le yang u khanang nai yang I thum mya nau ping ge jang khat abong tra khai ni yo ne ji hi ta de I tra ga hangai ji ne ta ji I da de community le advantage hui le ga yang ge jang khat sinau bing li empower ga sa sinau bing li hi da tra ga mu tu go ko o cha khai ni tum bak sa tum me kha le yang platform li ka ga sinau women empowerment women rights tra ga tu kai dum o cha khai tra ga sam ne a je na bok le ga ta de yu situation na grassroots level li hili tanggo sinau long bom de le yang asin dam thala kai program sem khai na the
implement 사실 꽤 가중하게 그럼 됩니다. grassroots level이 기전리 신화빙리 empower 사원이죠. they are empowered. 기전리는 더 맞니 너 좀 empower 사가야 돼. 그 기전리는 더 맞 나올라. 얘는 사바이니죠. 기전리 신화빙리 뭐 맞락라. 미게 샤고이 봉섭절이 이제 이런 것도 없는데 무조건 그럼을까. 이 government라 빌사이래. 신화빙리 기전 allowance 미니죠. 아톰 탕마이 칼고 차바이 칼고 되대. 그 기전이 왕라 커럴리 디벤사오. 지금 다 중나 hay vậy nè cái chụp kiểu mà mình trung na hay này thì sự sang cô cho nên là đây sự nào long lên yang appreciate cái sign của số đó thúc mấy đợt long sân mấy đợt khốt na lo hili organizing committee NGO CSO church stars ang dakle itum ko dong pang sen da sa se cái gì hàng ngày là cái gì ning sila cái đấy itum ra jang hay dong ko ring ka pha tam ko khoya tam saron do once again I salute and exalt every woman in this hall 홀hilbom dakle 신나오도 똥을 이 살루차이 양 있는 tumne 강강하게 you are the true heroes jangan tum hero ko jangat ke jinna tumko filmli hindi movie li ya maiti movie li korean movie li hero hero nim they are nothing compared to you ya jangat to hero jinna tumne ring phanako ya ring phaadam saronei tum tongli ning shilagay amay yung resource yang project officer FXP matalan keynote address kala introduction ya really itumui matunay na sami hai juwang ning shi mitalay kala sehatan mi hai oja sedrukui associate pastor Pungyo Church nalila ning shi mitalay hili kachikta mi rajang laga introduction akshi salu ngay fujine issue hiling room takla hili NS1 wena ra takla pingjin la akshi khangninga mi lo da pongai dlay yarina azak thaingai dlay natumna kapam bamwena NS1 basina okay jo yarina apang phemi se ning shere jiwi mathangle issue mataila khai aje Shanao bingwi wang sokhami pomi gi gi ocha reverend remember remind buster UPC nanala noe kapam apam jena nganinga mi da yarili azakas thai milo ning shere jiwi mathangle ajiwi special aberrant sami the clay itumwili la shio khani kuirum la yursari ka somoshi kala kuirum la chungsang la jajo nani khani nala apamwena khangninga milo kala yarili zakmai ka stay mi runo okay yursari mrarang jingne rarat later shongfuli zat later hang kala hilip hang phulungi ja ka laife itumwa lungle Arwan UKHRUL liter tang la kain leida khlai ne kha ning tong la kain nei thumle achiwi women's day khamyon hili chichin wailu da mathan thup law la kaina khlem maina mishok ta khlai ishiwi izo we proprietor na la hiling room ta lai kha nawi khlai pam je na ya really ninga mi da zakmai ka stay milo okay izo gi he tirwi izo water da lai tukan li baga likla da mangji mudlia izom zanglei dala khawang han milo chi itum khalat dala tadanga san sa ne kha itum khalat dala itum ga longle self sustain sa laga itum khalat da kutom khangrok hila sang rok se ning shinaire izo with mi kalatim lela ara itum na mathang tau se jena haula hi hunpun shinaulong na bresen samira chu mathang li itumwe aje khamataya Shanao alungli achieve saghai achievera khali felicitation to Tangkhul women achiever da singara hili itumna guirumla madam soso saiza ex member National Commission for Women member advisory committee and NCW government of India ali ishina aje felicitation singamira chena ari hunpun Shanao long na atamra khu miruno kala chili felicitation li kachik thana ma'am li presentation mi ngai lai sa khala ran mi maman runo kala hili ran maman da stage li ka telga kachithai thada ka khya ka khani la yaw gi ta hangmi ke itungwi panelist ping hi achi hi ot ngatak rock se raida atam hi athumla ina tada kashi kamang la rami se log ji tharan mathan tu bain rami da nishi jena itumwi panelist ngi jaili khresa da kuirum la
John Tharmi John Rungsung, Women's Secretary TBC number 2 Mira, Jiwi Matangli, Amaikra SA Ramganing, President Tangkhul Naka Ungnau Longna, Adam Kwimira, Gala Jiwi Matangli, Kuirum La Tingrepi Lunghar Washi, President Tangkhul Shanao Longna, Adam Kwimira, Gala lastly, Itumwe, Kiashi Kangye Oja Kuiru Jubilee Kazingmei, Program Director VVT, Anna Tata, Adam Hi Matang Matang, panelist Pingna, Tata Adam Kwimira.
hun Shanao long ning sinai in thumilaji lira de sai ko orna muyungri le shilaken na khuyere kala thanra dak le shi uncle khani le chunga ning shi ai re atam hi felicitation wivang Tangkhul Shanao long wi president li jam dale Legishia a John so saiza hili gizib kahaya yari jaili prominent sala kai nei to mai yau ko homa NGO wi thana ojakachi juplate kala awi staffing Tangkhul Shanao long wi phungbu gala isi unit we na ra taklai associate unit hunpun Usa kala NS1 NGO khangde we na radakle FXP aso kala John Ishibi former president Saksa John Prisla kala khangde so now being elizib kayan dum psycho really 2023 we Shanao being we jimik show kamyon hiwiring pa Salam Tangkhul Shanao long way na kalai wi matune na mi lishitale aju itum na hitada pakham dai atam hili Tangkhul Shanao bing hi itum tada jingum hangphanga wili o itum reshi mahapokrang la ka thada le sakla gijila gdiaw khama chukwa laga aju itum na reshi khrai na ngasoda education samphang ka highway long hili itum mechila kaina kayang mashok leng na legsa adam hili church na Shanao long gi hi hawphok mi laga aju Shanao bing na apong kuchung gali ot manga khui gi ji thada chingum hangphanga hangthruk wi alung hili kathei samphangai re chiwing chai hili itum wili aju leidakhle ajon shosho saija itum wi bang thada langso pai mai kap gechia Shanao wing jaili akhane awi mokun ina junga mahang la there ajon na ina introduce thada sama mandale la sapai ka hiwa coming sakai ka sugar thada chakmai ka chite nga soda kharjan jila ka teu ka hangai Tada ajon we kashambate na akhang chika to every successful man there behind there is a woman gji tada ajon akhane yang na gshuga tada le ahi educationist na itum na theye educationally itum we katam now bingli itum youth league junka support sara ga haya mia khane kala school la college la lingami da itumi apamni tarkar sala ga hay atam jili tada tarkar ka sa atishu da response sa khamia mi akhane aside from Shanao ka sada akharali naungrali ka doma mi mang majila yari wi issue li bahap kata mi akhane ji ba ji hang khangai ne kala jimang majila istumui alungli majila migumo yur akha sada kale hiwi makun kala chiwi machu chiki kala jaka itumi atui alahi ne yang sarimang majila ta itumi Tangkhul tui hi modern Indian language yang hili recognize sagwai ana thada chiwi khot khanara laga samphang masak kaya Shanao akhane hi itumi litam go pik junga lai salala tada ajiwa Shanao wi sao da mir now bing na masala Shanao na hili forefront sai ji baji itum lang so lagai na hangai yang jo wangai na jon li junga ning shi kala hi itum na theye
politician akhane our activities kala our activism chili recognize salaga national level li recognize sada ahi member National Women Commission member akalang sakzane ari hi awi tenor ko pailaga ajon hi chiwi advisor aka sadala leida Shanao wili chanjama widi Delhi li tahauda itumwi peripheries bingli kala itumwi ground situation li makatheji li hi thayeda advice sak shaba mi akhane ju wangaina aju itum tangkhul winge jali hekta Shanao aka jang sahi itumwi wangwa chalak hai matik chalak hai kala yarina hikta hi recognize kasa kala alini shaire gi phong shok phare da aju jamai thui gi jimik sho hili leida khalaya isumwi NGOs in athang wijili chatha kai awit daila kai awit pasto VVD Shanao long dang rom laga ajon lini shinai de kala na itum li sami khai ji wang itum la nali thada phongshok ngai da achu chimi sho hi ka pang quick sa ne ajon li ning sik chang khatai re ji ajon na mukhui mi rang naga mi reao za yang in order to express our thanks and gratitude since ajon is a woman I will request men to facilitate her in handing over our token of appreciation and love. So may I request our brother Kaji to kindly step up and to do the honors. Ajon li thada recognize Tangkhul na ali ningshi ege ji sada etum the token midlay International Women's Day 2023 March 8 Town Hall UKHRUL organization hi loko aina ji thai midlay Tangkhul Shanao long VVT pasto kala awita recognizing the women's achiever in UKHRUL district of Manipur, Madam Soso Saiza, recognizing her contribution as an educationist and a woman leader in promoting women empowerment in India. I think we have more, so I will also request Sir from Shanao long, we would like to also express our token of love and appreciation. So I would like to request Shanao long VP to kindly hand over our token of love and appreciation. After Tangkhul Shanao long VVT nala ready kasamiru no presentation ji mathangli pasto VVT I request our VVT program director to do the honors. Ari VVT pasina ngaran mi da klane presentation hi mathangli basto nala ngaran mi runu chui mathangli awit Nyong lagay na nilak talaye VVT basina ning shinarek mathangli basto we mathangli awit nang ran mi runo kala chu mathangli phungyo Baptist Church kala chi mathangli kachik tha na mi khngai lai sa kala hili announcing hili khrach thai mi lo hina basto ne ara mathangli awit na kami runo
thungyo basina. Chui nextly hunpun Shanao long. Hidadang ran mi mamandle laga itumna Madam Soso Shaiza hi ana zadra hai alungli kata de achieve samayera kala ana khisa mi mamai hera kala gji te umai ka yarili tada chithege hi we experiencely as an educationist. Just Okay. while you read, I request our organizers, with Pastor and VVT, to stand along with Madam for photograph. You may kindly proceed. Come up, come up. Okay, to continue. Photo government saruno atumna government lega atam hima mang khawai hada chithai lushike Madam Soso as an educationist. She started working as an assistant teacher at MBC Imphal for 3 years, that is 1972 to 1975. Gakhnili, she founded Little Angel English School in 1984 in UKHRUL, Manipur, the first and the only private school in UKHRUL district to get affiliated to CPSE till date. Matangli Anasadaklehi, she initiated in getting recognition for Tangkhul as major Indian language in the CBSE syllabus. She also is an observer of JEE Main Manipur 2014 to 2018. And as a social worker, she is the president of International Rotary Club, UKHRUL District 2007. She promotes and supports girls or women to undergo theological studies. She is also one of the members of Indian Red Cross Society UKHRUL unit. She organized various seminars, workshops, conferences, and youth camps on subjects related to youth and personality development, adult literacy, drug abuse, youth and women empowerment, and other issues affecting human lives. She actively engaged with girls or women widow and orphans. And not the last, but her achievements, she is the Glory of India. She got the Glory of India Award 1999, that is awarded by India International Friendship Society, New Delhi. She even received the Best Educationist Award 2011, awarded by International Institute of Educational and Management, New Delhi. She is also awarded the Asia Pacific Gold Star Award 2011, awarded by Global Achievers Foundation Dubai, UAE. Thank you. Gina itumwe kiashi kangya Madam Soso na sak hai our experience kala achievements pingjine ariwa jena tangai sake arama thangle itumwe alungle Ari ina mahang kaya ka layaw da mring pham da training ri shit ngai jin yang achon hi itum lottery member akane akala chi founding member akane UKHRUL lottery member being with significance kujung kuma ka thai thai khawang la jiga itum ari wi society chung na layaw ka da yang ka lottery wi ari wi motto hi wa service above self kujina yang khala tali meaning la thada mi ka khnang ga zajili thadang jon mi khwaida itum hi thada personally ka khnang ga zali itum ma lotterian being na mara salala itum contribution hi tinguma likhni ni jida lottery club li misang laga humanitarian thada disaster khalibing jili yangsang khwai ok thik dong li yangsang khwai gi ji UKHRUL li la branch le da kasanga service sara khai ne chena achonli la jiwi recognition committee la thang ina kahang jili mahang pai
da maring phak jini ji wangai na arila ana ji we had sadle kala hili children home li yang kakhnang ga zali thada destitute being hili yang gasang da lagai ne issue one stop center hili la thada he function sa khawai gi hi ana pre now Shanao being we wang hi thada center show khawai gi hi push mthama gen sa laga issue li function sa dakle ung hailala itumwe khangja thada administration na mathalagen miyang sang mada function masakra laye da jilila thada sakhwai da push ka sa jili kachang sa nei da a chon ni thada ni shik chang khate aning ki simang mani a chon ka tha chung mai shokro no gala sang mai okpai mai ring pha mai rano ji ba jilla sok mi la mi ngai ni shlaga si president lik chung khan ning si ai re atam hi shikrot wa shirot hai re kha chi tha salala az isina felicitate sadak le madam sosoli 5 minutes si isin khishok laka nali nui khapning az zimik sho hili radak le yarui pingli hang chtheng sangai jen madam soso na 5 minutes limit le Kyashi ngirak kai Tangkhul Shanao longi president ajon thingrei pi longhar o si kara ari gsoda klaya otsak rumda klaya our office bearers kara jued unit Shanao longi as unit being we representative president being Sri Lanka maida achi hitata nitrei Shanao we international Shanao bingwe nitrei di function kuika kwai katom kahaya VVT bastu awit natum psychorally ning shimatai nai arui hirang room da klaya NGOs being Shanao organization being psychorally iwi saram mitlaye ina contribute sak hai ina sak hai wa ki khamaning mane akhai na dangdara I machak khwilar mane kha az hak maharakaina International Women Day hiri iri felicitate sak habi wang natum psychorally ningshie ina adam sangdam kuimle aya International Women Day St. Joseph re 3 hours mutwi gijine Shina wimaram ni hang hangai hina marna hau chitung ri question kadam nau bing na phap tangai nai da question kachung khang han ne ka achi wa yaru na thum bing ri adam mi ngai ka iwi another khang day program le au da I Hena shokora juwag ina na thum psycho really ning shi matai na ye ge ji ratlui da hang da kleine hita da tom khami hena ilang soye kara ina chungmei da ina khi sa shap funi krang iwi ima yurui wang Shanao bingui wang I khi saran khara da chung kha chukmuju shim dai la kai de thank you Madam Soso Shaiza, itu muitang le hikita tening salak mulila sambang sakta vrelila ningshe kala itum alila sakla kan kuida ko tom mi lushi se gi hi hangaye ya program ya mwe madaya just here ki adam mwe panelist being here kita ot masa kapai la yawi da yaru ina la mung la ku presentation no tumlik
Bingli, Samik Vice, place a prayer here. Siamasar Versagapa Haugapokli Genesis chapter 2 week. Over in Hangi Mihi among Kapam Mapature Ali Jagapai Kangachon Sakwira Chishinawi Tojan Haugapokli Yakavri Vrana Oktia we creation ko dong we complete silent namasanko rivine tangdo awi creation ji mukup sangapai chin narana khaini okti li shnau ga sadra khai hi we aman ga sakchi hang sir hairi ari chang itumno John Wenla awi testimony na sa samangairi chi no itumi Tangkhul community ng chegi chi hi lilei chi wangai no Kutongan uglungli rally ihi ki pakla de pningdo ratsang de clipping Shanao bing ne ka chikat atamli we are now to uglungling room la kha in a shuku siasa Shanao bing shuningam siasa si ka singram la oguthui la chiwilungli kle sai ko ru ki shemma Ishava Privra Shem Hai Ogti no we tem sak dong he no we sakin quidaga Shem Hai Shinao Matsang San Nigachio no we take committee none Shem Hai we Mapunga Pamale Mirachi how the no Mikamo Shem Hai Miyari Hili you the partner Sada no we tem Saki Miyon Kavai Steward Sada take Matang Sakavai the Shinao Shem Sang no is green kui. Jiwi so kamina mayak sang chinachu you he Shanao jiwi now pum he you we shimpung sang sakta atumi ene gshokchi ene ogdi dada achiwi yakka kamatahi kashung sakta khalini Ishava Chita ilala mikamona nana shem ghai tem sakjiwi aman ka sakji malai hai lako kalatta wivang paninga hai Kala Shanao akli virana mi gaya tongo lemeti malai hai lako mi kamo akana miyerna una tongtang da shichin tui gahai Virawi hi salo de mi gaya Shanao bing lichi shin gaya purpose malai hai lako kala tawin nga jang na ring gahai wi kayon sai ko ro hina maram sada chitum idam society idam ing lay idam yuhi jab khangacha kon apam sairi ka khanang apam sairi Sai kori hi samatha kulishit kawai apam jivo brave Shanao chiwi na pomni ana mayom de kle naura chiwi ene ke shokchin akamo society mathagi ni ana ringchi thei ga wishit ka sang naura chin adami akamo ri rawi ngalei shim ga gi chini jiwangai no oguthina hi ri rawi them sang chai ri khamatai ne de pning khulaga oguthi wi Shanao bing with simik show khamyon le itumlo Ima yuri hiwi Shanao sai koro wivang paning the lay mirinli awi kapak yakali this rana na mi hai lemmet leilalo kuinam de kle mier now bing we aman ka sakma ka thai mathai khwana maram sa de shung khammai de charata de kle tra kle dele khanang khai tra kle dele mirin shaishing sak khai tra kle dele achisimik shova ra alilo kachi han le vie kachi simik shoji paning goirano In a ring the Clay Maning Mane, brave rally fee the penning guerano. Brave run and the hearing room loader, Ogotili water maturum loader, me, a higher shilla where Manka Sakmatai Meadow. If we property that is in the Clay me are now being. Semic show hilly atomically, Pomine penning quillico, he brave run with Sagrin quido, brave run and me a higher shinao day the penninglico, Shimpan the higher mipping side, go, mere now the penning guerano. Inaw lavang ratira de glinaw avak tong Rera ino utili grahiba Shanao sa de grahiba Rera with tem saki order mutulako Rera ungram saga gali visharuk sangedo mi gaya lemmet Kutong japong tay de shin knowing lay saga gay Rera ideming lay matayla in a Tangkhul community katyo kamangi
เขาบริวารมีก็ให้แต่ก็ใครเลยเม็ดเลยจีอาตมก็สังเกตนำชันก็ให้นี่จีอาจจะไปคลามีเลยเขาอินาวราบิงนาวลาเวก็จงก็ถุยราดเลยอาเวก็จงก็แกยังไม่ชกไทยมาดอชงคำเมียดเลยจีโชว์ให้เลยเขาเลยฮีคริสต์วิเดย์เดสักกาลีมีก็จีบชรุกเลยจีอาตมี value ก็ต้อง recognize มิชงสังสกมิโลเดเสียก็สานีนิ่งชีลักใครดีอีดมีลิงนิ่งเด็กเลยชนะปิงหินขว่าว่า public horse ฮันเดว่าชิบกไว้ชนะว่าก็มันก็สักจีหังมรอนมีกิชิบมีอาบงสาดเรราลีก็ไทยสาลก็อีวิมียูกิปากลเดเอสเตอร์นึงนิ่งกาลก็มียูอีวังนิ่งกิชิบอุกลุงสังมีลก็เรราอีลิมีก็ให้มีดินินวิเดตชิกชิกจีราดเคลียทอดเงยไวรโนดอีดมลิงตังขมิโปรชิชุคริสต์วิมิงสิงเดเลยเด็กเลยชนาวฮิลิรักเด็กเลยมังมันิงเลตังคุลโกโฮชนาวมียุปิงหุยวังโปรยดมาฮุบปนกุยมิชงจังเดเสียกซานีโปรชิชูวิมิงจินคุยเด็กขมเตงซาจิงดนูอาเมนปอมซีแค่สิกไปก็เลยก็เชียอิทุมีพาสเตอร์นิ่งสิหายเลยนวีอินเทอร์เวอร์ลิเวอร์รันสวมิตามังอาคว้าสัมพังรโนอิชูวีpanelist พิงลีอัตมิฮาวเกครีซาดา Madam Thermijon Rungsung Women Secretary TPCA to nextly Amaker SA Ram Ning President Daniel Tabuna Atam Kumirano Yang kamataz make sure Adam Hili ishi TBCA hiwi Women Secretary Sadakle Ilila Aman sakla ka haya opportunity kala privilege kami hiwi wang Rivralik jangkhat ning shiye he nung soda achewi program hiwi wang da makhok laga program organize sadakhle kathana ping wi wang la kathana ping lila ning shi chunga phong shok ta leye program hili rang room da khalaya mtai la kai ni winning uklongli ring ka pha ka wa khigla ja khawa aju we thought hili leida khlai ima yur tangkhul yur we ka shok ka zang ka sak ka pai ka chot ka chang ka chunga leida khlai hi lung hili social organization long now ka chunga leida hi tha da ima yur tangkhul yur hili mushung khuida rei ka sang hi Rega sang khira khawai ge hi motive le laga chui objective we longli social organization ga tai da ngawa da khalai ot sak ngarum da program ga tai ngata da khui ka da khalai hi thai laga ka changkhat ring phana ye hi ga man ka sak ka program hilila zingumai na hang se ja khawa hi na thumli yanga khawa ada nganui mai thuira mirin kharing kharak wi yari rinli experience li hang lo ja khawa ilila lang mai khar dan thum na thaira kha aring shun pungata mi tharan hili malung ring lak kaina iwi uklong li leida khalaya ilimi ka higher topic chiwa khigla ja ga 2 is better than 1 ka chi hi machuk ngarum khangai ne iwaring phana hai ne wi topic hi samphang laga khiwi wangla ja ka wa achi ithumna tangkhul Shanao long kala issue we long now ngatay the we program hili itum the team sada clay gender equality and sustainable development he we 2.2 is better than 1 kachi hi bible tui nang solaka tangkhul now ping itumwing a shan itum we kharing kharakwi kshoka zang hi we long hili tiaw mai kamachuk rum laka ina tangkhul na wa kasada ina shinawa kasada ina mirnawa kasada kada da mirin kharing we principle hi kada da ring rakla ka chi hi machuk ngarum khangai ne kai ko tong hi biblically based salaga matwira ina ring pa pa wa khigla ja khawa bible wa tam ura ka ja tam tharanjali ili challenges ka chung raye shinawa kasada ka chung ga jana isha wa vai na tangda iwi wang pare da ka phaning ne thum wi wang wa iwi shimkhur iwi family relatives pingna I bible wa tamura ka jatam tharanjali mi pingna hange
Shanao pingwa Bible vatama khava na tungwi Shanao pingwi scope va machu makho da hange mikipa nakha iwi uklongli Revrana ili Shanao ka sada li otram ga thu khwai Shanao ka sa laga ili amman kya ka sakta sem khla ka ji Revrawi kharin khalai Shanao ka sada Revrana ili Revrawi kharin leilaga Shanao ka sada not just a woman but a female in a female body yang Revrana ili purpose leida kharin leida calling kami iwi uklongli conviction khalai hi kipa na kaphap matamane Bible kapa tam tharan jilila Bible ka pisangai da khlai hi iwi ningli question ka chung asai ta Revra Shanao ping itum miyer nau ping mikumo itum hi iwi adam liva ka thakla ja khawa Shanao ping li da kharjan nga na khawa Shanao ping hi liva Revra na kasem hi miyer nau ping liva miyer nau ping li chui maida kala Shanao ping li ne maida ka sa tha da thaiwa ga ji Jaina iwi ningli question ka chung sai Revra inali sayasa maman da ka Bible hi tamkhui la ka iwi phap kan phap magata hi I phap ta khui phalungra kala Revra na mikumo Shanao kala miyer nau ping itum ni khiwi wangin ka sem kla ka ji hi phap ta khui phalungra ka ji hi iwi journey Jaina hopoke Revra na atam tam wi lungli miring kharing kharak wi experiences mang maning la Bible tu hi na tamchi thai maman laka Shanao ping itumli Revra na kya kha man sakta sem kla ka ji hi shan khuye aje itum wi theme sadakle worldwide ogathui hili United Nation na 8 March hi itum wi International Women's Day hi mayon phalungra ka ji wi lungli ogathui apam ga tai ngata da aya ze make sure hi mayon kai ne chung khamai na itum wi theme hi khili beisagla jakava gender equality hili beisadale chiwi sub topic hi wang tai ngata da leidale chiwi ngachai chili iwi ningli machuk chine gender equality ka chiwi terminology ba hi terminology hi equality ka chi pa maning la equity ba hi na mushung mai ki ji thai da thai wa dale khiwi wangla jakava Athang way na itum we hoga pog way na la hanga sang la laira. Jiva kigla jaka va oga tui hili Revrana semi ka hai Shanao kalam yer na we ngatay kang rock itumi ngatay gaji we are different and distinct gaji hiva Bible na la kala itum we mikumo na la thay palungra kala hiva maya palungi gaji. Mayer na wa kali Revrana kasem Shanao itum bingli kasem we differences hiva itum hinga tayng rokho gaji hiva lay palungi gaji except sa palungi gaji ki we wangle jaga we apply sa da kle Shanao mir na mangli maning mane kai itum we Shanao we lungli la itum we karin karaki itum we geographical apam we atishu da aji itum hi Asian now ne Tangkhul now ping hi Asia we facial features karin karak we lungli karing ne American we Shanao ping we experiences ngataye Shanao ping Tangkhul now ping Shanao ping itum we experiences hi ngataye Tangkhul now ping itum we lonely la Tangkhul now ping hi itum we culture with differences mang maning la itum Shanao ping hi hangse jaka va rumai now we rumai vu we kahara khalaya pray vu we kala shimli homemaker akasa laga pamda khalai ki room naungra pingli shimwi aina khayangli shoklaga tada job tada employed magasa khashimli shim khurwi mirin sem kakav homemaker akwi experiencing ngataye avwa khana igatha ya really society we lungli zanglaga otram ngathu zata khalai job working mom avwa khana ot phunglaga job employed sa laga working mom aga sa laga ot sa zata khalai Shanao itum we lungli la experiences hi ngatai da sa ser da khalai ne jenari hang da khalai terminology equity gaji pahinava according to the needs of every individual are we rights are we needs we atishuda are we rights hi kami hi are we basic rights are we wang mi kharan mi kumo ka sada an sampangran
awi rights hi awi darkar ka sa ti shuda mi pa chiwi potentialities mang maning la kha awi mi kumo awi identity ya ka sa ja ti shuda ali groom sa la ka kala chi mang maning la awi rights hi khami hili equity da shi ka chi ne equality jai khava terminology hi ka tiyo kha limit ka sa ne kha equity ka hi ka chi pai na va according to the needs shinau ping la pai mayor nau ping la pai itum wi ngate ngata the experience lai da clay wi lungli needs wi lungli itum wi rights hi khami full potential hi mi sho khawai ka chi hi ja ti shuda ka hangne in hi khiwi wang ina hangout la ja khawa itum wi shinau wi lungli kala mi komo wi lungli equity wi terminology hi phapta hai re ja khawa itum wi hangda klaya sustainable development hi phapta gi gijine aji itum wi thought hi wi ringda klay ka pai maning mane re ka sang development jai ka va re ka sang gijine re ka sang wi aming wi wa aming aina aji itum wi lungli la development wi aming aina development re ka sang wi aming aina itum mi kumo wi kharing kharakhi pha sang khawai pa maning la mirin sem ka khawai pa maning la destruction wi lungli ka kai ka te khila mak shok la maning mane kha ji tum ngshun program hili tum na machuk ta klei pa wa khigla ja ka wa re ka sang khira da klei hi wi lungli ka tha da ki pa khali destruction ki pa khali ka kai ka tek maleng sakla mashman nga sakla ka tha da re ka sang hi khira rakla ka chi wi pongli machuk khangai ne hili hangda clay 2 is better than 1 kaji hi itumna Ecclesiastes we hashok me we lyrically Ecclesiastes chapter 4 we verses 9 to 11 hi pata khawachili changdalaye hili hangda clay pawaj khigla jaka wa mikumo he amangaina maring pai mane gachine maring rer mane gachine kha mikumo hi tu gaji pawa community life gachine one jai ka va individualistic among kharing khatu jai ka va communitarian yari rinli ringarum la ka imang maning la iwi shimkhur iwi ngasot nauping leida clay iwi shimkhur chinaw ngaraping iwi society wi lungli ring khangarum communitarian way of life chichili ka hangne hi itum da phapta maida phapta ra ja khawa aje itum wi westernization jikawa itum wi American culture hi itum wi India ngalai hili unga zanga tam ji tharan jili hi wi wave hi apong ngata da raye westernization western ideas ping hi philosophy ngata da unga zanga tam tharan jili aje itum na thaigi gi ji aje wi present thought hili Rega sang we aming aina ima yor tangkhul yurli sakashi ungzang da klei hi ina point ka chunga laye khachuwi nga chai chili khani ina kapang shonga ye kharesa the concept and the wave of capitalism hi we concept pa na va khigla ja khawa adang hang da khlei individualistic kasa selfish kasa we concept ne hiwa capitalism na vakhi hangla jakava the concept of profit making yang jakava ot manga any program singa ka tam tharanjili hili ina khi tongza khawai laikla gaji ina tongza khawai khi laikla gaji ka tong da khlei hi iwi yari wi wang mazangla gaji kha ina ka thada sagi gaji hili sada khlei hili iwi tongza khawai malaya khawa iwi wang kan khana khi khama leimane gaji hi wave of capitalism hi marlakin da rada khalaine chena ka thagla ja kha hi wave of capitalism hi itum wi ram itum ichicha wi local village lila itum na thaipaye atama khliwa itum wi awo ayi atam liwa ka thagla ja kha itum wi kharing kharak hi wi lung hili tangkhul naw ping itum wi awo ayi wi ngashan customs kala traditions we along liva ka thakla jakava tangkhul naw ping itum we lifestyle hi khina ka da ringla jakava communitarian way of life imang maning la kha
leida clay iwi khongnai nau ping iwi chinau ngara ping iwi iram nau ping imayur ping kechiwi community wi lifestyle wi lungli ring sane kha chei thum wi thought hili wa ka thakla ja khawa sadak le ot katong hi American we culture individualistic salak kahai chiwa khigla ja khawa iwi mang iwi kechi selfish salak kahai motive wi lungli kharing wi lifestyle hi aji itum tangkhul yur wi lungli makhalai maning mane Western culture we kamathala lei papa me khai itum na thai phalungi ke ji pawa Western culture we in American culture we in ungzang da khalai ka tong hi ma phaser ge ji maning mane khai itum na thang mai da ka ji pa na khuisang pai ra ka ji pa na hi pa hi wa ma khuisang ka pha mai ra ka ji itum thang khamai hi lei ngai hi ye atama khali hanglak se ja khawa itum we wave of capitalism hi unga zangai na ka thakla ja khawa ramli itum we locally itum ramli leida clay ramnau ping na ka thagla jakawa sa khareng hi itum we awo ayatam liwa sa khareng hi shimkhruwi darkar ka sa thi shuda ka shagazawi wang phag khide sa khareng khawane kha chi itum we thought hi liwa ka thagla jakawa sa wa reng da khlei hi iwi shimkhur iwi naungara tada iwi shimkhur hi kashagaza samphang khawai wi wang mang maning la leida clay sahi pha khuyai khawa katha da yor khui laka income katha da ungzang laka katha da yor shograk la ka ja thi shuda ithumi technology machineries hi nongmai la da ayur ngata da invent sa khui laka aji ithumwi tangkhul wi longli ring da clay kharing kharakhi adang hang da clay profit making kada da industrialization industries ka chung ka shokaina hida da kada da tong khui rakla ka chi hi chiwi idea in marketing wi idea aina leida khle itum wi sa ina example hang da khle hi sa mang wi example ka hang ne ka hang se ja ka wa sa mang maning me sa kharing mang maning mane khai tum na da even farming aina tang da ka pha ka shagaza organic hi chimang zage gi hi chimama chu haila kada da ina hi honey farming sa ka wa ka da productivity hi kada da chung sak laka kya ka chung sak laka kada da market hi li kada da tong khui pai ra do ka chi hi khamachu kui wangai na itum hi har sang mi da khle hi pha ka zakshi ka og thui hi li le da khle ngaleili one shivar pingli ngaleili land pollution swell pollution air pollution masi masa makhau sang da leka third leka gaji hi itum consider masamane kha ina lingda clay farming hi ena thai mathai ka chonga mathai khui laga hina paisa ka chonga ungjang khawai gajiwi concept hina itumwi leida clay re ka sang gajiwi development hi sustainable pa maningla pha khawai wi wang pa maningla kha zakshi mai khawai kha zakshi sang khamai ka kai ka tek shok na sakta clay hi re ka sang wi amingai na hida da ra da clay hila itumna magathai maning mane kha bible hina hangda clay pa wa khigla jaka itumna sha cheng ga haya bible verse jiwa khigla jaka wa God so loved the world that he gave his only begotten son that whoever believes in him shall not perish but have eternal life jida leide hilina hang khangai pa wa khigla jaka wa God so loved the world ka jidala hilishi chinda clay tui hi o ka thwili ka jidai Greek tuye na mikumo kajihi mankind kajihi liva anthropos kajine Bible li hangda klehi God so loved the anthropos maji kajidala kha rivrana Bible li hangda kleipanava God so loved the world kajine mikumo mangli legi shi maning mane kha rivrana leishi da klehi ogathui hili legi shine mikumo la zangai sayur vayur la tingnara ka tong won shivar ka tong zang la ka Rivrana legi shine kaji itumi mikumo itumwi adang hashok me we lyrically hangda kleji thada khigla ja khawa hashok me we lyrically ka pa tam tharanjili kachunga zangde sustainable development we maramli matui gaji da la lyrically pa hina khi hangla ja khawa mikumo we khangamar mikumo we greed hi we wangaina leida clay re ka sangkhira da clay hi
rivra mazang akava arema wi arema ne jide khangamar hi va rivra we na kharamaning mane khai itumi uklungli itumli zang da khlai more wi amaha akane khangamar ki itumna productivity chung sang sakta khlai paisa chunggat chungda lupa shangai da khlai lupali leshi da khlai khiwi na khara do ka chiwi na khrak la jagava basic root hiwa itumi uklungli khangamar khlai wi wangai na ne khai hili hang da khlai pa na wa khikla ja khawa khai tumna khangamar wi lungli rega sang khira khawa rega sang ne da khira da le ja khawa itumna kharing kharak ring da khlai hi sustainable development maning lui gi chiwi wangai na achi hi ka thawi special platform hi inatam khuilaka leida khalaya hangda klei itumwi shinawa ka sada rega sang ho hi khira phalung ra ja khawa shinau ping itum hili shinau ping mang maning mane kha mayer nau ping lila leida klei nature environment hilila shinau ka sada ili aman sakla kai na vivrana ka sem ji thada mayer nau ping lila environment lila nature lila rivrana ka semni ka ji hi itumi uklung li thaishing khui leilaka ringda klemi rin hi in a shinawa ka sada leida klaya iwi opposite sex ja mayer naw pingli ka thada ka tomra mayer naw pingli ka thada khangkhuira laka chimang maning la leida khlaya iwi khongnai naw ping iwi chinaw ngara pingli ka thada khangkhuira ka jiwi communitarian we mindset ji lei phalungi ga jine the concept of sharing samphang dak lei athumli ka thada mizang ngarum la ka thada ringarum rakhla ka ji concept hi lei gi ga jine imang jai khawa itumna ring dak lei hi sustainable development maning thura kharrei ka sangkhwira dak lei hi iwi wangla I ka hara wi wangla iwi khongnai naw ping wi wangla iwi shimkhur iwi ramnaw ping wi wangla iwi khu iwi ramnaw wi wangla iwi yur wi wangla kala chimang maning la leida klei iwi environment hi wi wangla pha khawai ne gi hi machuk laka rivrana khami thang met wi lungli apong hi pha laka reik sang ko ho hi chui mindset wi lungli itum hi kharing hi darkar sa ye gi hi aji hi wi platform hi wi privilege khui laka na thum ko tong ali itum ni ring da klei mi rin hi atamak li itum wi awo ayi wi atamli chung khamai itum wi awo ayi wi atam wi shit ka sang atum wi ngasan leida khlei hi atumba community life hi sakla kai na khuye imang ma chi ai mane kha yari wi wang ka thada ring rum ra ka chi hi sakla kai na khuye chita ka mai na bible na la hang da khlei pa na wa khigla ja khawa imang maring thai mane maring pai mane maring rar phlung mara kha leida khlei community life hi lei phlung ra ka chi hi two is better than one ka chi hi imang hi wa ma pha phlung mane chiwi wangai na leida khlaya shimkhur la pai society we level na la pai ye environmental will level na la pai ye itum ko tong hi ringarum phalung ra ka chi wi mindset aina itum hi thang ka chi de tum na kharing kharakhi itum na shinau ping itum na avwa ga sa la ka kitchen ni pam la pai ye itum na avwa ga sa de itum na itum wi workplace itum na phungda clay responsibility ka khuyatam tharanchli yari rin community life jiga ka ta da share sa la ka ta da ka to ming rok la ka ring rakla ka chi mindset aina itum na ring si cha revrana ningyang ko kala hang da khalaya sustainable development hi khwira shapre kala chimang maning la leida khalaya revrana itumli mi ka haya itumi basic rights hi mapung phala kaina ring shok shapra sa shok shapra ka chi hi shit ka sang ka chi han le chawe revrana itum ka tong ali so mirano ning share metamli ahi masa ka pai le hawgida ali first atami ghaine khakhneli amai khar ese ramining president tangkhul na kalong la tamidlei kla chui thichangli
Yurusari Kosomoshina, Reti Kasamisalo, Kala Jui Tili, Ishiwi President DSL no Kumira, Kala Jui nextly, Oja Sir Juplet Kazingme Program Director VVT no Kumira. Singut kai zangai raksdang ning kau sisi sai kora. Jo, ning snare pamjang lu sisi. Hok sahi hanglala maji masanga ga mang yamane mi sai phamane. Program mukhok milala mimra ga kaklat malemne. Program mukhok mi gaya VVT pasto awit kala kate psychology ni shere program hili bachi dada rang rum mi gaya ijang jang da isha chon rabing psychology la ningi shi mi lishi tle ye rimei thuida iram tangkhul Shanao bing psychology Tangkhul 나가 웅나오 사이 꼬르위 무튼사다 옥투인나 뭐 요원들 리시나오 지믹 쇼히위 그러니까 파 닝양콩 kalahhiwi salam dui natum sai korali chpundle hili gzangala kala marang rum matalai taklai sai korali lei khaya kaphaning ong gushunga jingum lang sarano ji hi hangchi phungai dele ti pong hi machu khungrum kala phai khungrum hili theising ga khuila chunga samphang rum se 팝 그달라 퀴랑으로 데이tum 그프닝하고 알롱레 장다 흥으로 그지위 강염 걸어지위 능양 공지 좀 사고르나 선방으로 세지 항아이 cause the place of women in Tangkhul customary law 저거다 이시시나